Selamat siang, Lur. Ini bagian saya sekarang ngetek daripada rekan-rekan. Tujuh naon ya? Tujuh mamam siang. Oh, makan siang. Sekarang naon? Saya we teh asin sambal. Siap. Alhamdulillah Pak, masakan Bu Tuti pas. Masak tahu pas sipu. Ya, masak asin pas asinnya. Siap. Sambal pas lada. Ya, alhamdulillah lah, saya nikmati untuk makan siang ini Pak. Ya nikmati we dah. Kumaha deui ya. Saya ya. Dari Om Bey mah da daya numang masakeun ya wayana. Menyikomna ge aya. Kebetulan ada Kang Wawan nih. Biasanya pemain belakang layar. Sekarang kebetulan film dah Kang Wawan ya, biasa sok ambil gambarnya di Sangat Official. Alhamdulillah. Ya pembantu channel. Aduh bintang tamu nang ngaleos Kumawana? Oh bintang tamu tadi mah masih kena tuang. Aya Muhammad Akmal Mubarok bin Hartono Sutarman. Ya ramana di dia. Hartono Kalau saya Sutarman. abdi menuju saung. Saung. Iya. Geus opat ka tukang Pasakan saya itu tadi teh. Ibu Tuti dari Puskesmas. Oh siap. Kebetulan Tuti mau dinten mau masakeun ya nya. Salah tuh bilih aya anu diperdidikeun ka Bututi. Nah eta satu hal nuhun Bu Tuti pas pasihan tentunya siangan mau berangkat ke sasangan urip apa nama Bu Tuti jempol atau nuhun Siap. Yang penting sebeh sehat parah walaupun nu tadi teh ya biasa. saya Nikmat mah teu kudu rohaka ya. Teu kudu mahal. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Hartono Sutarman. Nah, apa kita dia mah Bu Tuti lah spesial. Bu Tuti sing panjang punyung sing namihan deui turunan anak pengintan gitu we. Aminkeun tong. Aminkeun Bu. Amin, Bu Tuti the best. Mantap pokoknya. Oke, hatur nuhun. Dulur-dulur apa Bantar Channel ieu ayana saya aya nikmat teu kudu rohaka. Wassalam.